emhlabeni esekindawo yoqasha ngibathe ngifuna ngapha ayitholakala nasecawe seyajikelwa ngibathe ngifuna ngapha ayitholakali. Nisasontelani mhlawumbe abangenasibindi ababuzanga angisho ukuthi nginaso kodwa ngifuna ukwazi. Nisasontelani ngoba lelanga lesonto lisahlonishwa seliphathwa njengenkonzo yezidakwa. Isonto selaphenduka kuLwesihlanu, amakholo aseyawabambezela kumele ahambe ayoshaya isikhala ngasomjuxuzo. Ngelinye ilanga ngizoshintsha indlela ngivakashe ejointini esikhundleni sokuyenkonzweni ngoba ejointini ngezenzo nangeyinhliziyo benza ngcono kunabantu abagqoka amajoyini. Ngiyasola ukuthi ivangeli lasejointini yile linamandla kunelasenkonzweni, yikho khona kwazi ukugcola ukuthi mfi. Utshwala bandlululani yikho nevangeli lakhona lizwakala kanjena. Okungcono ngishintshe ibandla ngiyolindela etshwaleni ngoba ngithi sabatha selaphenduke ilanga lokwehlulelana. Isabatha selaphenduka ilanga lokwehlulelana. Isabatha selaphenduka ilanga lokwehlulelana. ngathi umfundisi wakhona uyayazi into ayishumayelayo ngoba izidakwa zithathelani phansi ziyamazi umuntu. Niyangixaka yazi nina ngoba nilishumayela le vesi likaMateyu lokuthi abanomthwalo beze kubaba, kepha nina futhi nisindwa amalahle emhlani ngoba nifuna ukuzethula lo mthwalo obizwa ngeqiniso. Yekani ukungenisa amagama engqephini nitshela abantu amaqiniso. Angithi vele kumele nizohlambulula. Nangu umama ogqoka ijoyini ongasweli lutho uzenza ngathi uphilela inkosi kodwa omunye umecela enkosini emiphambi kwakhe umgodlela imbokodo. Hayi bo, ngayaphi ukubambisana? Uyifela kanjani uma unenye imbokodo? Mina bengazi ukuthi uma khona udingayo ucela emkhulekweni. Sabatha selaphenduke ilanga lokwehlulelana. Isabatha selaphenduka ilanga lokwehlulelana. Isabatha selaphenduka ilanga lokwehlulelana. Ngiyibona lana enkonzweni lento ukuthi sibusiso sine-transaction. Uma ufuna ukwazi kabanzi buza umfundisi ngevesi lika-10% omnikelo uzokufakazela ngokukunqumela ugwayi kade ukuthi ukhiphe nini. Yeba kugeza laswela isinga mangabe ibusiso ziyathengwa nanku umbuzo ncebo nawo phezulu. Ukube bekuthiwa umlomo ya-recharge kaze isikolodo se-airtime advance ngabe singakanani kubantu. Ngayisusa nakho ngiphenduka inyoka elumidle ngomsila. Angeke kusaba lula ukudla ithambo njengenjwayelo. Ngizophefumulisa umfundisi ngenxeba phela angeke asakwazi ukufinya ngendololwane esebenzisa imali yomnikelo. Mhlawumbe uyathatha uyabeka ngewasheli phakathi kwakhe elihambayo ukuthi kube bengiyibhodo bezongifunela siphi isidikiselo. Iso lwele umfulu ugcwele ithi ngizibambe nangu umfundisi ethwala izandla ekhanda engikhuza ethi mfana thula. Awuboni ukuthi ngalokho okwenzayo imali yomnikelo iyahamba. Thongo lami ivikela ishoba lami liziphungelayo ngelokuthula ikhamba. Bathe busisa umhlaba ngamagama ngabese ngiyalifi cubizo lwami uMtho umfana ompofu ngombala.